Unang bolak-balik dohay. Nga tadi dah kan. Kita jadi di samping kita berdoa tubuh, ikut bersahabat do. Kita hola sekedar berdoa tubuh. Kurang bersahabat, bergaul. Asa berdalan akka program. Jadi masuk ke sianau. Mau lihat per tahun nih. Parabaton soal nama mikir hebe guida. 10 juta. Hape 10 juta na hape dari data na 10 juta. Ano? Dang do bias. Meluntu saunar 10 500 sekian do be. Oke, langsung ditutup. Abang Opung Siga. Halo. Mulai coba di pasu-pasu tuan. Las pasti pulih tutup abang di bahasa Tangyang. Halo. Panitia. Halo. Sawat itu tu panitia. Lagi kubereng di job tasadarion doh di minggu nasalpui. Songon narong dangarok pola perubahan. Taringot tu peserta. Tabada numaing dangi songon do. Taharap po sebetulnya sian hitana opat opu ikon hadir manya sudi. Inomak mewakili sada mangna dua halak kan itu kan kamana doon tu panitia ni sosohon tujum hari minggu coba jo hubungi hamu bila perlu dijabri secara khusus tu hahanggita dang dongat tubuh karena berbeda dongat tubuh dot hahanggi molo produksang misalnya hita dongat tubuh mai molo hita di sigotom namar hamarang gitu pe guarna nang marungan tubuh ateda satabo to hahang kita na so muncul dope di wayaon tu mingkunaro usahawat panitia manang so halawan asaro na sida hadir unang hola sepihak akapakatayonon ima saracian iba molade mulate babang serta bisa satokin abang ketua apa so na hade hodjo tua baksi parnasi panon nati babui Pasa jo even na sakutai vamos tutu abang bapak si Plius vamos si Sotik abang sakuta Pangulo jo miknay Pangulo jo miknay ya bikin kamera itu nak vamos si Sotik hatam sakuta sakuta na dang mangulo do miknay picit kamera itu oke kalau dia maksud ni aka kita con aka paraniba debat tutur majo alah bigin nakin pakata yoni memang sian awal aku bigir pisan awal na olah pertengahan dona buya masuk songonon akang langsung mau potong nate Itur bergerak mahamuna sakuta laut tu poparanyo putta atunu na dulu siapa tarengot tutano. Sabui langsung dusroana sida molhami pangarato ngahi ngasitu hami. Di dia posisinya langsung tinjau. Langsung di foto langsung bisa bergerak. Melubui sian tonggi-tonggi Duba Camora baru siapa parane putamar di pos rap mau motok siapa dapat kamu mah isi dona pantas si dapat tonoto di duluk siapa asa langsung bui to tuhon di dia letakna hirasong ni mah kang na sakuta na denggema idok rohak kuro baning mabege pakatayonon alai molo bui sautik sa hasyana sautik pakatayon bari dok rohanami ala dengan dirok rohatta inganani di doluk staridak jadi perjulus sehari dok rohanami baunedo songon panulupion sian akahanggina dong na didok siapa rasoni dupa pengetison nami molo sahatu akka udah niba opumar di posan non ba boy may
gabe di rohanami dah ngapala ikon si sada ikon perjolo do rohaku do rohanami si anon disetujui jo baru pe pinasa mam setu akka song nedok ni pare nakin satu akka pemardi mardi pos era soni ma usul siakan songon hata sianau Songon Akang hira unang gabi hirana mula-kula muse sata bijo. Langsung mahamu bergerak sian alana hasangapod dialap sangap. Hira soni do nangi moloro hamu siap peparanyo putta sian Lumba Camora Barbona Sauliling do Mardipos dapat kamu matuhuta. Langsung dibuat ma dokumentasi patudo kamu ma di grup tadohot langsung masuk nih tinjau ma lokasi ngai mana nggak cocok bolosongoni asa langsung kita tuh depoin main bergerak asa unang gabe terkendala muse di lokasi tano hirasoni pendapat siap kami nggo pangarato molo hanon ya songonau sendiri pribadi yang giku dake bapak ni Sieplin Swisling ngasih setuju akhirnya ini marah per Kalimantan akang bapak ni opung ni si Aurel mungkin Boy mamar telepon dakian ala Opo Gabriela. Bayi deh mak tangadong bera nagabi kendalan non asa to tujuh lokasi di dia dohot dos rohani nai huta mulai dok kena non jolus ku kami pangaraton na dok kamu langsung anggo pangaraton ngasih tujuh terima muma asa tor posti pakatayona te akang para adu baca mora mulai mersukut mungkin sautik godangna ba upaya hope songon koordinasi pa bua nangadok songonon pakatayon muna pakatota taringot tu rencana on herasoni ma ora sapra ima to ngasa torbui adong huboto hami kabar nalana jama sonari zaman canggih dulu ngabuhi ta songon jumitik sonon boi musetor pawamu rapak muna di huta gaberhamu nomor pungo hamu di lok siapa di dia lokasi nomor sugut nga jelas be jadi nga 100% be panitia lao tulus mangalului dana do dakingan do na dokon ka panasehata do sudi ka poparanyo puta di baiman no proposalna jadi ngabuyen non alana 3 bulan nai nama waktu ta sabulan 12 ma sabuyen non terkumpul danai tu pakai otak tu bulan 12 sirai mah ada akang dah parna sifat dote bapak ni saya nggak lupa iba bapak ni agak mau lah para guarna pra huriri dosian Cina na praon lo nauli mah ada dengan nale mai ngamekel ni para pak ni marakang dote itu mana tinuduhon na tongap tinuduhon na do na gijangi do perjalanan biji ngamekel tong mana nih orang nang masuk dua galas manang na 3 galas ngason na bereng hampir 4 galas sapra alai perjolo mana ba ikon na opung siti rumah perjolo ran kami ima dapat kamu opung ni siti rumah dapat kamu ala udah siranap ala namang ala udah opung siti nama itu rohanami ropaning na tua nami ningom mana di tahun ima anggo tua la udah opung ni siaha nga memang tua dia lah itu opung ni siti rumah dapat kamu di huta nga dinggani jala tor positif kamu ma pakata ton naung ngado pakata tolan manotu hotano na ima do nauk setuju parhuta berarti kami pangarato nga setuju dapat kamu marsuko tate akang ate tahu saya usaha pe mulai masuk saminggon nikma apra hulia kami pe barita taring tunah hatayon tu hari minggu sektor boy 7 minggu ngaboy no boton nami barita asa boy non songo proposal ate ketua nga ikon kerja keras nami ita mabayan proposalon asa dong gambaran memang tohodi mabay si bayano kita dengan proposal gambaran boy do gabi pertanyaan minimal fisik na saudak pola mendekati alairong maangkangkana jadi boto kadongata kapangarato ulala ina mate na terakhir mabantangi yang namate ketua ina ma
Isir itu mabatang yang tong do panesehata parsamosir. Tulu bangunan di Muria iso. Jakarta mau bisa Jakarta. Jakarta Ay, Madinah. sattabi jo, satu kinai, sao pala satu kinai do. Oh, Di hita banitiak kang, maksud to songon. Asadong bahan ni pardihuta, ahang doli do tang didoli mandapot ton, ham yang didoli muna. Opetunu, adong do gambaran at kira-kira sa dia luas ni tanoi, dohot pembebasan jalanan non, asaboy do non bahan nasida karena sao maulo kunon non belum tahu pak kata yon tersedia mahura luas na naman non dangi jadi mungkin berhubungan do tu desain ni akang Frans akang percetar do jalan atas ini mah asadong bahan tu akang bapak ni si ais nakan akang par lubut mamora dari huta. Olopa. Bedo rohanami para hera songoni mahura sa mi baik kamu majo spesifik na siani hera gambar detail na hera sadia do songon parai lokasi tu lokasi songon denana ni kwa majo para baik kosan amu do rohanami pedoman. Oke, ngai babe. Ngarong be. Oke, pituahan mo. Betul. Ate, Oke, lanjut. Iko perlu do da alana ido si pasan ni parhutan no ni rana somma pakyon nami tu inganan ni tu gunyo putain na asabui diputucon. Pas di pacian anggoso arong do kejelasan na secara detail ay sa dia mahoro ay sekunon ni parhutaman no ni poparan ni opu matunu. Sa dia mahoro si pakyatan na Dang boy itu tuk kalaki tong do bingung. Ngarong be gambar. Ngarong gambar. Nga. Oh, berarti nggak boy masuk be di grup salah datu marsugo tate. Nga. Ah, toy mak di taujungi mak mabetang yang per Jakarta manin na ni pasak ma tu per Jakarta. Merdusin tayo per Jakarta. Sama bang. Bapak Nis Jeremy. Aku nggak dari ayau. Darah ini tiga do. Baru maju. Dah. Anggal dengan tulu hal ya wah. Betul, bertanya kita. Jadi mulia hati mati. Asa tak tutup, asa bui tas istirahat. Akan ada mana bola sama nak bola. Ini ada. Oh lagi tenis di sini. Jadi mulia hati mak. Na araw sip malo di paso-paso tuwarta maka natahatay. Parang ito di parabariya mahita, dituturi mahita mangulah hostate. Asang giat. Tulus natasakapi. Paparan ni sa ladatu. Lamu mangherbang ma di luar portibion. Jadi martangyang mahita. Di batama namin na marhabangsa di monogijang. Nausob bahami marhite-hite. Anakmu Yesus Kristus Yokop jala si paluhami. Tuhan namin na mangulo dotod di porbadia. Mulai ati matuhan di asi do tolong ni roham. Dilekko do betuhami hosa honguluon. Ahibason tiuri pikiran lau mangula-ulaw nami. Ipaparan ni si Mamora. Debatara ka paparan ni Sahala Datu. Tuhan ditangyo kodo. Jala dibagi hodo sudi nahuatay hami. Turencana napasangapon akka si jolo-jolo tu nasa maralo toro habi. Boy hulaw kami marhite-hite basa-basam. Todim to di parubadiema na manuturi hami. Boy hulaw kami akka nulinadinggan nasa maralo toro ham. Terlungobi to akka panitia Tuhan. Nong pangalir rohana. Nang 3 taon non isakap, yaka pertahiyon, yaka bagasat tangiang lau mangido asabuy tulus sakak namihon, lau pasangapon akka natua-tua nami, leluhur nami, unau paparhami. Tuhan di dia pehami maringanan, homa mana masuk-masuk hami,
Leo mahipason gugu padawa misyan akka kuaso haulungon. Alay tong mahatiuro na siya ko'y lihat Tuhan. Padawa misyan wawa penyakit. Terutama Tuhan, wawa virus corona. Nama sanuayon. Pos dorohan nami, molotod dumidungan nami, manuturi habi, dang mabiyar hami, gamang manangapanik. Pos dorohan nami di o Tuhan. Ala ni Tuhan, akan huatay hami pasupaso may. Asa ba corona dinggan ulan nami. Pasupaso pa para ni Shalda tu bidi Tuhan, akan masahit pamalo, akan masak mana mga puli. Akan marlas di roha, totong marlas di roha di bagasan guar. Di bagasan orang yang mga labgo ko hami. Hari masuk. Wasa tayo madaging doktor din namin do pikiran namin. Tuho. Di jangan salu nai, jumlah saya dosa namin na ulangi. Asolani tarabat pasuk-pasuk nedek pasal to kami. Mau lihat man itu. Amin nasi di roha ni di bata amadot. Olong ni roha itu Yesus Kristus. Dohot parsoran itu di perbadiama nama dong ini atas salutna. Amin. Oras na ita salutna. Oras sa lupa. Oras. Oras.